که امام ابو حنیفه وظیفه سودیه یا قاضیگی را قبول نکرد یگان مانعی شریعتی دارد. یعنی حضرت امام ابو حنیفه را وقتی خلیفه منصور گفتش که تو باید که قاضی من باشه. قاضی به معنای بگیم که یعنی امروز همون سودیه را میگن، حکم صادر میکنه. یعنی یک آدم حکم میکنه یا حکم عادلانه ظالمانه ای جانب همین ها میشود. حضرت امام ابو حنیفه گفت که من راستی گفت انا لیاقت همین را ندارم، یعنی من سزاوار همین قاضیگی نیست و من علمم به اینم نمیرسد. خلیفه منصور گفت که تو دروغ میگویی. انا گفت با بهترین گپش ما زدیم، با زمانی که من دروغگو باشم آیا من سزاوار قاضیگی را دارم؟ یعنی آدم قاضی سودیه باید دروغگو نباشد، باید دروغ نگه و حکمش باید عادلانه باشد. زیرا که در حق یک آدم ظلم کردن یا حق یک آدم پایمال کردن، برادرای عزیز، این بسیار گناهی وزنینه. سه گناهی هست که بسیار گناهی وزنینه، یکش همینه. برای حضرت امام ابو حنیفه گفت من قبول ندارم. حتی میدونید که ابو حنیفه برادرای عزیز وقتی خلیفه منصور قلم دادش گفت بگی همین را گفت تیز کن، مقصد ای دستی مبارکی تو یک قلم تیز کن در پیشک من همچو تبرکن باشد. گرفت قلم میگه تیز کردم در دست پادشاه داد، یعنی خلیفه داد. بعد از آن گفت همون را میخوام یک بار دیگه دستم دبته، گرفت دادم، گرفت قلم شکست. گفت چیکار کردی؟ گفت شما را حکمتان واجب بود، شما امر کردین، من قلم تازه کردم دادم، لیکن الحال شکستمش به خاطر که مبادا یک با همین قلم من تیز کردگی یگان قانون نادرست یا یگان حکم ناعادلانه را ننویسی که من در گناه تو شریک باشم. زیرا خدا در قرآن گفته است که ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، یا دیگر تا در گناه یاردم نکنیم، یکی در گناه تو منم یاردم چی نشوم. گفته گرفت شکسته. اکو او کار ابو حنیفه به خود ابو حنیفه برادر عزیز، او قاضیگی را وی قبول نکرد به خاطری که از آخرتش ترسید، به خاطری که در حق یگان آدم ضامن نشم، به خاطری که فردا مقصد گریبانی مرا نگیرد و بگد تو در دنیا چیکار کردی، چرا مثال در عمر ما در حیات ما اینقدر ظلم کردی، چرا حیات ما را تباه کردی؟ آیا برای تو زن و فرزندان شیرین بود؟ برای من زن و فرزندان شیرین نبود. چرا مرا از گردی اونها، از پیش اونها دور بردی؟ چرا؟ حضرت امام ابو حنیفه این را اندیشه کردن برادر عزیز. برای همین وای گویم که اینجا در یگان در شریعت یگان خیانت و یگان زلال نآوردن، برعکس شریعت همین را جانب داره، همین را جانب داره که احتیاط کنید در همین مسئله. زیرا برای یک انسان مقصد با این حالت بردن، میدونید که پیامبر گفت من لم یرحم لا یرحم، من لم یرحم الناس لا یرحمه الله. کسی که اگر رحم نمیکنه خدا با او رحم نمیکنه. تو میدونی که در غضب خدا مبتلا میشوی. به این خاطر حضرت از قاضیگی دست کشیدن، حتی بین که او را به قتل رسانید، زهرش دادن، ولی قبول نکردن. حتی تقوای حضرت ببینین، تقواش، دینداریش. ولی بعضی آدما میشینن باور کنین حیران میشه در همین امروزه که بگیم ده نفرای امروزه که میشینن بعد چی میگه؟ همین ابو حنیفه میگه در همینجا چی کرده کو؟ خطا کرده کو؟ اینه یه حدیث انا
абу ҳанифа ҳадисҳои заиф дорад ку имом абу ҳанифа ба райш кор мекард ку як хеле гап мезанад ки мегӯй абу ҳанифа ҳамсояшай як хеле гап мезанад ки мегӯй абу ҳанифа дар ҳамин бозор ягон дукондорай тамоман ҳурмат тамоман аҳамият ҳамаи аломати аблаҳияй аломати ҷоҳилияй аломати анами аст ки аз ҳаёти пурсаодат яъне ки нахондай ту намедонӣ дар гирди чӣ гапай ҳамун чор бигем пирҳои ахмақе ки ҳамин ҳазрата санг задагиян гапи ҳамвора ки гӯш кардагӣ дигар фикр мекунӣ ки тамом дин дар дасти ҳамуноай чӣ медонӣ ки ҳамаи ин шайхҳоро ҷамъ кун хоки пои абу ҳанифа намешавад хоки пош оли бихон як бор умри ира ҳаёти ира бихон баъд мефаҳмӣ ки тақво чӣ будаю илм чӣ будаю ҳаёт чӣ будаю бар ҳамин аст ки ман бисёри вақт чаро шуморо иқа мегӯм пайравӣ аз мазҳаби абу ҳанифа кун шумо бинед тақвои ҳазрат абин ки мега як ҳамсоя доштааст бисёр золим будааст ва бисёр маншаву ҳамун даромадаш айрои ҳаром будааст як бор нигоҳ кард мега ки ҳамун дастархонша дастархони хонаи ҳамира мега хизматгорош бурдан дар ҳамун дарёе ки аз ҷо мардум моҳӣ меқавад дар онҷо такида мега то замони абу ҳанифа ҳаёт буд дигар моҳӣ намехӯрд мегӯ нахӯрам моҳира ки нони ҳамин одами золима хӯрдагиай моҳӣ хӯрдана бас кард ту метонӣ ҳамин одаме ки забону тиқа дароза барои абу ҳанифа ҳамин кора карда метонӣ ту гӯшта монӣ худо доно айкихри моҳӣ чи аёлӣ як гӯсфанд мега як гӯсфанд дар шаҳри куфа мега гум шид номаълум ки ӯра дӯст дидан номаълумра ягон гург хӯрдуш мега пурсид ки ҳамин гӯсфанд чанд сол умр дорад шояд гуфтан 7 солай ё 10 солай ҳамун қасол мега гӯшти гӯсфанд нахӯрд яке мабодои ҳамун гӯшт набошад инҳора бародарои аз эҳтиёт меган инҳора тақво меган ки умардако ба ин манзалаву ба ин мақомо расидан вале ту одами нодони бефаҳм ки намефаҳмӣ ягон бигем акма ора олимам намегӯм ӯ касое ки абу ҳанифара санг задану эрод мегиранд онҳо душманои динанд зеро абу ҳанифара дӯст доштан суннатай абу ҳанифа дар дин саҳм дорад хизмат кардагиай бар ҳамин фиреби ҳар як гурӯҳҳову фиреби ҳар як аблаҳоро нахӯрем шумо кирдори ира бибинед амали ира бибинед қози абу юсуф ки яке аз шогирдош буд мега як шаб хонаи мада меҳмон шид абу ҳанифа як шаб меҳмон шид мега баъдан мега гуфта ка имшаб ҳаминҷа мемонам мега баъди намози ишора хондан яъне баъди намози хуфтана хондан қози абу юсуф мега ки яке ба забонаш як оятеро хонд вамтозу лявма айюҳа лмуҷримун вамтозу лявма айюҳа лмуҷримун и оят ай сураи муборакаи ёсинай яъне рӯзи қиёмат худованд гунаҳгорҳоро аз одамои савобкор ҷудо мекунад абу ҳанифа мега дар зеҳниш ҳамин гузашт ки оё ман дар кадом гурӯҳуш бошум қози абу юсуф мега вақте дидам ки оят такрор шидесай аз пеши ҳазрат рафтам мега ба валлоҳӣ қасам мега барои намози бомдод пешаш омадам ҳамон ҷои нишастагишда ва ҳамин оята такрор мекарду аз дидаҳош об мерехт ки оё рӯзи қиёмат аз кадом гурӯҳ бошум бародари азиз ва ҳамун касе ки бовар кирд абу ҳанифара дар нисбаташ нигоҳи бад дорӣ тарози 100 дангал бизананд 100 рад бизананд овай чишмат намеғалтад ин мардак ба як ояти қуръон ки ҳолум чӣ мешавад то рӯза гирья мекард ту даҳанат пури хандаай
мерве ба мерве гашта марожни мехӯри ӯ Абу Ҳанифаро танқид мекунад. Садқаи номи Абу Ҳанифа кунад.